Dobrodošao na mojem kanalu, moje ime je Valentino Cardinale, vlasnik sam Tehnopraha i danas prezentiram Powder Checker od tvrtke Defelsko s kojim možete mjeriti debljinu nanošenog praha na suho. Zamolit ću te da se jednostavnim klikom na zvono besplatno aboniraš tako da ne propustiš koji budući video zapis, a istovremeno doprinosiš i pomažeš rastu i razvoju ovom mojem kanalu. Hvala ti! Defelsko PosiTest PC Powder Checker. Opet nekakvo super erotsko ime za neki uređaj tu na našem kanalu. Ok, ovako, ovaj PosiTest PC Powder Checker je beskontaktan mjerač debljine sloja za mjerenje debljine nanošenih boja u prahu prije samog procesa polimerizacije. Mislim da je jasno da se razumije stoga da je prednost dramatično smanjenje škarta, obzirom da se vrše mjerenja debljine prije samog pečenja i na taj način svede rizik predebelih ili pretanko nanošenih slojeva na apsolutni minimalac. Područja mjerenja je od 20 do 100 mikrona, što ovisi o tipologiji samoga praha. Moram upozoriti, uređaj nije u mogućnosti očitavati veće debljine od 100 mikrona, pošto uređaj funkcionira sa ultrazvukom, tako da mu je domet limitiran. Isporuka uključuje ultrazvučni uređaj koji je primjeren za sve vas koji se bavite plastifikacijom, adapterom za postavljanje same nule, USB kabel, upute za korištenje, zamjenska kapa za sondu, kofer za transport te 2 godine garancije od samoga proizvođača. Više informacije možete dobiti na našoj web stranici tehnoprah.hr. I ako su ti dobivene informacije bile od koristi, daj mi za uzvrat one like, on je besplatan, hvala, vidimo se, čao.